Mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri netithitie na mbere mubango jwawe jwa gukiria yuthi gicigone kiawe na rietwa ujuzi mashinani kiri mukondo jwa iri juria juthithikirite kienine kia gundua wodine ya Kisima. Yuthi ni bachumirite kuonania biewa biao kiri michetho mwanya mwanya na arakinya kwigiki ni agwati mbaru Kathumba. Mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri kagita kamubango jwa ujuzi mashinani mechetho ire banganitwe gukiria yuthi na ugite akariba ingiri bachiandikithitie na motungata mwanya ja thirikari ta SHA amona kinya ibande. Narua itoe na huduma center ira bazina Bore tumetaga Bore huduma mashinani. Tuena huduma center siaja na mantu yaja kuthiwa Narua iko register Keresha and Chief. Kwina na bangi betu batena ibande na inyambo bakoyo ibande Narua. Kwina kuregister groups kana self-help groups na SACCOS kinyacho no ikuendelea. Kwina kuregister death certificate na birth certificate. Na inyama antoja help chonde jale Narua. Na mantoja ja kethora tokithio mwaka. Nkurukina ugete ne athuganirite bonene Gen Z na gutigira ne bakugunika na mathomo mwanya mwanya. Onde Gen Z yo Bore na tutura na Gen Z na nubona baria na Gen Z betu ni Gen Z bagwita ngugi Narua toka launch court ya ijiri ya ujuzi mashinani ibuije twathithirie ire mbere na bangraduate mweri jwa nana. So tukajukia nade kwambire twatangaza Narua kujurirwa kwa iri kwa application ciana betu barabara bainale ome bara tukumenya bakagwata course nyingi ire tukuthia cia mieri 3 na kinya kuruguria mbasari na gukiria michetho yonthe kwebania yuthi na ndawa chambogita na mothukia jangi. Itukuronji mbasari chietu cia national government gukurukira ofisi yetu ya CDF. Sport tukamekuria nontu tukwenda talanta sport inkwara na chairman wa FKF na tugwitikaniria mambo jara mantu jamaa tukathithia ja sports. One, turenda kuthia sports chionde kinya athletics. Through sports anabamba bakagwa bakoma mantu ja manunku mantu ja bangi mantu ja dawa cha kulevya na bagi interakta na bagithoma kuma kibangi. Nkurukina orete akariba Bore batigane na siasa betere ngugeri toe. Bwere aciari betu Bwere ana betu siasa tuache, wakati wa kufanya kazi ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Na muno kiri michetho eje ekuru kuoneka gukirwa bonene tournament mheshimiwa inenya ladies Narua to realize ladies beto no bachethe ligi nene ladies beto be challenges kwaga sponsors kwaga antoba ko ba push ko ba boost morally so itongeromba mheshimiwa wetu atotega ere ato support